ሚስቴን ማሳምኛት አንቺ ማግባት እንዳለብኝ አንቺ እንደምትጎጂ አይደለም አልገባኝም ምንም ሊገባኝ አይችልም ነገ ፈዱካ ni jalqaba prankiisa dhugaati hinnamma ammoo prankiisa sana balleessuu jedhanii ummata kana warreen miisteran isinitti himee miistera isinii himi amma sila ibsishaa pranki goona garuu amma kanaa noora abdalla noora abdan makiidhaaf ibsishaan kunoo ammallee waluma janataa jiru ከምታገባት ትሙት አይደለም ከምትሞት ያግባት ሐላሉ ነው እስከ 4 እስከ ተፈቀደለት ድረስ አይደለም እሱም ሶስተኛ አራተኛም ሊጨምር ይችላል erga haati manaasaa fuudhi jettee no maal eega sadi ta'anii pirankii hojjetaa jiru malee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni hordoftoota fi kabajamtoota Oroshow Raga tibaayee bor torbee tokko booda balti deebi'ee jira. Limbaayeen keessatti baddee maal taate torbee tokko dura wal duukaa gadhiisan ture videos wal duukaa gadhiisaa ture hojii wayitiif biyyaa bahin ture hamma deebi'ee jira. Akkuma beekamu gaa video babbaarsa bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Galeessa video isiniif hojjechuun ture karaadhaa yeroo deebi'u nan dadhabee qoona dhukkubaa ture isinii galee akka utaalloo wayii qorraa wayii dhukkubaa ture kunuugaa akkuma ta'etti walti deebinee jirra warreen mugar channel kanatti haarawaa dhuftanii gaa dafaati subscribe godhaati maatii channel kana ta'an isiniin jedha video kanas akka like gootanii jalqabdan la nu jalaa qabbanaayera like godhaa jalqabaan isiniin jedha gara video Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafii tokko isin gaafachuufani gaafiin kun sammuu qofatu hin ta'in qalbiillee haajomti jalqaba warra shamarraniitiif utuu nama tokko du'aa naa godhi jettee du'aa kana siif godhe qalbiirraa aamiin ni jetta tokkoffaa mucaa kan kee dhiiraatiif haadha manaa akka keetii rabbi hakennuuf jedheetu namni tokko du'aa isii godhe qalbii qulqulluu fi itti amaniin aamiin ni jetta gaafii tokko faan sagal gaafii lammaffaan warra dhiiraatiif utuu namni tokko dhufee mucaa kan kee durbaatiif abbaa manaa akka keetii rabbi hakennuuf utuu jedhe qalbii guutuuf itti amaniin aamiin ni jetta gaafii kun bakka dhaabanne nutti agarsiisa bakka jiru nutti agarsiisa gabaan keessa jiru nutti agarsiisa waan ta'eef baarakallahu fiikum yoo aamiin jannatee alhamdulillah wal minna yoo immoo gaafii kana keessatti aamiin jechuun nutti ulfaateera ta'e bakka dhaabanne nutti agarsiisa baarakallahu fiikum an akka goota akka kiyya meme akka keessanitti koomenti jalatti naaf kaa'ame akka keessan osoo ta'e jechuun fakkeenyaaf amalli jira akkaataan jiru ofii jira baay'ee addaniiti immoo kan wanta kana murteessuu dandeessan jechaadha akka keetii sifataatu amma fakkeenya an eeyyeen jedha akka kootitti eeyyee akka soofitti amanuu sobadha giiftii koo jaalalli jaamaadhaan jaalalli duudaadhaan sobadha jaalalli ulaagaadha jaalalli gucar jaalalli barbaadu jaalalli araaduu jaalalli hawwuudha jaalalli arguun didiitti liqimsi didiitti cillimsi jaalalli kennuuf fudhachuun miira guuttachuudha jaalalli miiradha miira waloomaadha jaalalli ilaaleetu filateetu wanta sirraa ilaalcha kee amala kee bifa kan kee beekumsa kee beekamtii kee soqateetu qorateetu hubateetu sitti duula malee junuunfatee waan hin argin hin jaallatu hin simatu maaf nuti nama ulaagaatti dhiifnee haalota irraa buufnee wal jaallachuu miti rabbi sanuu godheef nuti homaa hin gooneef uumaa sanuuf jedheef nuti homaa hin jenneef tarii ulaagaan alatti inni jaalaladha inni nuuf arjaadha jaalalli inni tolaa jaalala waaqaadha kan sanaan alaa hunduu ulaagaadha. Wow. Ani jecha saara jecha jaalalaarra jechaadha akka inni itti walaleessu iyyuu xiqqoo namatti tola jechaadha yeroo baay'ee nan dhaggeeffadhaa mucaa kanaa waaw. Maali indalaa eerume boo maali wandimu eeruma geessee mucaan koo maali qaqqabdi maalitti ariifatti maali ijoollee xinnoodhaan hojjaa fiige maali durbii qaaraan xinnoo qabdu yoo mucaan jedhanii sooretti maali indalli burteen indalli qabsoome waggaa nama si'an qabdi intala engadda mucaa sitti baatti tokko dugdatti baatti tokko morkatti qabattee deemti eebbuma garoofi naannee deemti ijoollee eebba ijoolleen eebbaam sooretti eebbadha soo saafa gadhatu sanna maallaa maarreen talaadha eerume sargii mallee dhufne yaannama qoonqichaaf immoo akkasi maalabbaa isheeti maanne sodaatinaa sine eeruma sodaatina ilaaka mahinne Mali wandamu yooma waanuma gaarii haasofte. Aru jadi? Naarte dhugaa. Dhugaadha. Waantu ndala. Waantu. Bokkee bakka mana hin beeku man.
yeroo baay'ee namoonni akkas ijoollee durbaa heerumii akkas ta'etu jedhanu mooraalii si tuqu jechaadha. Ijoollee dubartootaa mooraalii sin tuqinaa. Yeroo qabaa sa'aatii rabbi isiniif barreesse jira malee isin waggaa danuu teessaniif yookaan immoo isin heeruma barbaaddaniif kan dhufu miti jechaadha. Sabrii gochaa rabbiin du'aa kadhachaa akka inni nama bareedaa isiniif kennu. Namni tokko dhiira jedhameef abbaa manaan ta'u, durba jedhamteef haadha manaan taatu. Akkasiin isin jedha. Samoona kana immoo samoona kana soሻል ሚዲያ irratti deddeemaa ilaalaa jirtu. ማይኒ ሚስቴን ማሳምኛት አንቺ ማግባት እንዳለብኝ አንቺ ምን ልትጎጂ አይደለም አልገባኝም። ምንም ሊገባኝ አይችልም። ነገ ፈዱካዩ ነገ ፈዱካም ምን ማለት ነው? አዩ 3 ወር 6 ወር ከዛ አሳምኛት ስማኝ አይደለም 3 ወር 3 ቀን አልታገስም። 3 ቀን ከአዳማ ወጥተ ሌላ ቦታ ሄድክ እንኳን መስማት አልፈልግም። አራዩ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? አታስብልኝም እንዴ? እንዴት ነው የምታስበው? እሷን አሳምኝ። ምን ማለት ነው? እሺ እንዲል ላርግሽ አዩ ምን ማለት ነው? አልገባኝም። እኔስ እዚህ ጋር ነው ያላሳዝንም እንዴ? እኔ አላሳዝንም። ልጆችን የጎዳችብኝ ነው እኮ አዩ ጆሌ ነጀላ ሚዱ ጅርቲ ጆሌ ነጀላ ሚዱ አኒ ዋሲት ሚጣንኮ ስቲሙላቱ የኔ ጉዳት እዚህ ጋር ምንም አይታየም። የኔ ጉዳት እዚህ ጋር ምንም አይታየም። ስልክ ራሱ እኮ ማየት ነው ያስጠላኝ። ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለው እያየ ነው። አዩ በእናትሽ እንዴት ነው እንዲህ የምትለው? አልገባኝም። 3 ወር 6 ወር ብቻ ነው ቆየው። ምን ማለት ነው 6 ወር ማለት? ባቲ ሰዲዮ አልኩ እኮ 6 ወር አይደለም 6 ደቂቃ ነው። ከዚህ ከአዳማ ወጥቶ ሌላ ቦታ ሄዷል ቢባል እንኳን አላምንም፣ አልፈልግም። ምን ሆነ ማታምኝ? አንቺን እኮ አልተውሽም። ከፈለግሽ እንትን ተፈራርመን እንሄዳለን። በቃ አልፈልግም። እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈርመው አንበርባደ ማላቆጣሪ ፍርሚያን ምን ያደርግልኛል? እኔ ፍርሚያውን ቀቅዬ በለዋለሁ። ምን ላድርገው ፍርሚያውን? አዩ ማልሲ አከምታ ያራኒ ጆሌ ነጀላ ሚዳ ይርቲ ማልሲ አከምታ ያሜ አዩ ነገርኩ እኮ የሚመጣው ሳምንት እኔ ከተመለስኩ በኋላ በቃ ሰርግም ሆነ ምንም ነገር ማይሆን ነገር ነው። የሚመጣው ሳምንት ሰርጋችን ነው። ከሚመጣው ሳምንት ጀምሮ ሰርጋችን ይደገሳል። ከዛ በኋላ ሌላ ወሬ ምንም ነገር ነው የማልፈልገው። በቃ ገና ስምምነቱ እኮ ራሱ እኮ ገና አላለቀም። ሽማግሌዎቹ ሌላ ነገር እያወሩ እኮ ነው። ትፈልገኛለህ ሰይዱ? እሺ እኔ እኮ እምቢ አላልኩሽም። ለምን አንቺ ትሞቻለሽ? ራሴን እንድገልጽ ትፈልጋለህ? ለምን ታጠፊያለሽ ራስሽን? ራሴን ማጥፋት አይከብደኝም እኮ። ኧረ ስክሪፕቲ barreessaati akkasumatti taphaadha. እሺ የሜሞ እሺ ማሊፍ ከናሪ deemtani YouTube akkasa video birri shaqqalachuudha jechaadha. እሺ siinuma maal jiraatti meeme haati manaasaa fuudhii jedhaan turreesh jarri sadan kun akka kootti walii galanii jechuun inni duraala piraangii ta'uu danda'a. Ni jalqaba jechaadha viidiyoochi wanti irratti ga'e jechaadha. Inni piraangii ta'uu danda'a garuu inni amma adeemsisa maaru waan mul'atu wayiiti ስክሪፕቲ ወይ ፈካታ እኔ ከምታገባት ትሙት አይደለም ከምትሞት ያግባት። ሐላሉንም እስከ 4 እስከ ተፈቀደለት ድረስ አይደለም እሱን ሶስተኛም አራተኛም ሊጨምር ይችላል። መጀመሪያውንም ማስለን ሳይድ ሁለተኛ ሚስት የማግባት ሐሳብ አለው። ስለዚህ ከጀርባ የሆነ ነገር ያናድዳል እንጂ ለመጀመሪያ ፈቅጃለሁ። አይዞሽ ላላችሁ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ወደ መቀጠል እስኪ ከሰይድ ጋር በትንሹ ያወራነውን ነገር ላሰማችሁ አዳምጡ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ነህ ሰይድ? ደህና ነህ? አላህ እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እኔ መልክ ልጅቷ እንዴት ሆነች? ደህና ናት? ያኔ ሂደካያት ወላ ኪፈን እስኪ ስላለው ነገር አሳውቀኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ያው ደህና ነች፣ ተሽሏታል አልሐምዱሊላህ። ምንም አትልም፣ ደህና ነች። አሁን በቃ ወደ ቤት ነው፣ ምንም አትልም። እንዴ አይዋ ደግሞ ጭራሽ መርዝ መጠጣቷ በጣም ነው ያሳዘነች። በእርግጥ ልጅቷ ያኔ ምንም ቢሆን ሴት ነኝ፣ አንተም ጥፋተኛ ስለሆንክ ማለት ነው። المهم እናንተ የሆነ ነገር አድርጋ ምንድነው የሆነ ነገር ማድረግ አለብህ፣ ዝም ማለት የለብህም። ያኔ አከስ ይደና ወራፍ አባማዳና አከስ ሸቀለችውና ummata kanatti dhiisaa ummata kana gowwoomsina umaari keenya keessaa jechaadha. Ummata gowwoomsuun bareedduu miti galee ummata akkasitti immoo dhiisaarra wanti dhibe immoo warraaf abbaa manaa ta'anii jechuun akka kootiitti laan ni jalqaba piraankiidhuma isa dhugaa natti fakkaata.
inni booda kun immoo walii galtee yaan pirankii sana balleessuu dhabe omteenoo akkasu godhaa wali pirankii jechuun jaraan oolu maybe isa duraanii balleessuu jedhanii isa kana pirankii jechuun inni sammuu gaarii godhe wayitti dubbataa jiraatanii galee ifumee meeqa አጠፋለሁ ራሴን በቃ ከራስ ከማጣት ውጪ የተማርሽ ነገር ለማለት ምንም የተማርሽ እና ምን አለኝ ከዚህ በኋላ እዚህ ህይወት ላይ የምጠብቀው ነገር ምን አለ ንገረኝ ምን አለ እስቲ ምን አለ በቃ ከኑ ማለት አዩ በቃ ተወኝ በእናትህ ተወኝ በቃ አንተ እኔን ለማበሳጨት ነው ሁሌም አንድ ቀን ደህና ወሬ ከኔ ጋር የትትጂ ነው ነኝ በቃ በእናትህ ዞር በልኝ እንዴ ኮታዩ ታይ ቆይ ምንድነው ታይ ዋውን ዳፉላ ለንቶሌ አን ደሙኔ ዱ አስሞ ጅራ ሱመያ ወልባን ከርም ሌላ ለማኔ እሺ ቆይ ያብረን ለምናታለን እሺ ምን ማድረግ አልችልም ሱመያን አብረን ለምናታለን ግን ያው እዛ ስር ካሜራ አስቀምጬ ነው እያወራሽ ያለሁት ካሜራ ካይስል ቢሳ ጅራ ሲገለኝ ያሉ ማን ከላሉፍ ካሜራማ ካንዴ ማለት እኮ አጠገቤ ነው ለማድ ካሜራ እንዳለ ካወቅሽ ሂድ ምናምን ብለሽ እንዳታስመስይ አሰረድ አከስ ማን ያለውን ነው ለማወቅ ስለፈለኩ ካሜራውን ደበኩት አዛ አደባባይ ያዋረርከኝ ቀን ነው ከካሜራ ጋር የተለማመድኩት እና በቃ ይሄ ለማንኛውም አይዞሽ ዲፈመን አራቴ እሺ ምትል ከሆነ ሱመያን እንደዛ ይሻላል እንጂ ደውለን ወይም በቪዲዮ እንትን ብለን እንሞክራለና ይቅርታሽ አዩ ዲፈማ አዩ ዲፈማ ይቅርታ አትበለኝ ሰርጉ የምታጣድፍ ከሆነ አጣል በቃ ሁሌም በይቅርታ ያለፈው ሁሌም ይቅርታ አዩ እንዴት ላጣድፈው ቤተሰብሽ ከኔ እኮ አይደለም እኔ ዛ ነገ ቢሆን ካልሽ እኮ ችግር የለውም በቃ ቤተሰብ ችግሩ ከቤተሰብ እኮ ነው ሐረስ ቦሩስ ዲፋም ማና ጎዳኒ ዲፋም ሊኬ ማና ጎዳ አዩ ዲፋም ይቅርታሽ አዩ ካሜራ አላውን ሰውና እንወራለን አተው ንሱ ዋንጀኑ ተከቱረኒ ያው ፕራንኪ ነው እንጂ ጁራ ነው ሉ ፈረንገተ ሚስተርን ስንት ይመጀ ሚስተር ስንይሚ አምስ ላይ ይብስሻ ፕራንኪ ጎና ፕራንክ ጎዱ ፈዴት ሲገሊ ከሩ አማ ከናው ነው ወራደላለም ነው ወራብደን ወራበም ያሙ ሆኖ ታኒ ማና ዴቢስ ገሩ እሺ ቆይ ሄም ቢልቢላ ማለከና ዴቢስ ቢሆ አይደለ ቢልቢላ bismillah mali firri fadde later mumit gore kasi jira mumit gore tinjira malin jan mumit gore guys are so that it mumit gore Allô? Mumit gore irratti chubi guys ansin jaya dan joni sedada irratti chubi oh my goodness chubi wayne na silkina ni maybe arudan ta silki anne min chubi hinjaradu very good उम्माने डुगुमा जा रहती है माशाल्लाह और मोती वही गराना कुछ थे अरे अनबुआन काम पर दमनी मार डुगुमा जा रहती माशाल्लाह जन ani nin काम पर दसनी हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अकम نقية والله الحمد لله كمتي نقا ايه مالي جرتا مالي جرا لا انجرا والله منو نيادي ها ميت قريت انجرا اكي الو ايه Tada kesenjatuan. Jibar. Matana duku bujra. Eji.
akka quraana qaraatu fedheeti bar. Quraanni mataa maal jedhamu? Akkuma kamataa osoo hin ta'in ayatul kursii illee taatu waan takka kana qaraatu fedheeti. Rakkoo qabaree si karaa qaraa hin karaana rakkoon hin jiru. Maa qarayaayyee. Bakka hin taane jiree amma bannaas. Nama jaalataniif bakka hin taanetti rakkatuun namatti tolaa bar. Sunimmaa akkas rakkoon hin jiru kindammoo mataa cirataa. Oo mana rifeensa mataa maaliif cirattaa malaaxaan fedhu? Ciratta santaane kalarii dibataara. Kalarii qalama moo? Indee qalama maaliif dibatta? Shaan dildii jedhu isheen dilloo. Shaaka joofi. Hayyee amma qalama gurraacha dibachuun kan kee dhugaa rabbi dhageeffadhu qalama dibattee dhuftee hin laaltaa si hime. Ciao. Irratti cufe. Qalama dibachaa jira jee irratti cufe. Akkas kunaas gaaniiru makiidhaaf ibsishaan ammallee ijoollettiin kun wal'isuu didde miti. Wal'isuu maaliifuu viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarse isin gammachiisee yaada. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Orooshaw.